Ya maame no mo abatan ya musu mo nkafra mo amoma eko secondary right ebusuema okaba bi mfam braga na nsem TV eso idi ameje so promise ebusuema hwe video imbra ya maame no mo abatan ya musu mo nkafra mo amoma eko secondary school na school placement nsem ho ayebasa mo mayan kan kire mo se NDC aban bibi fufuro bia ni ho a mo behunu agidie mu huni anesefo mrantie ne maaya asabi mudi kojan bubo mu kom na ebi su se omo dan rent aso omo nya sika ntwi omo hospital base minua no mo ma ne mrantie mo nkafra mate bibi fufuro bia ni ho a mo behunu agidie mu huni efo magudie tufu a mo se yati gold so na musu mua na muto gold na sabre no o kopɛ lances ye di to gold ana ye 120 million ene lances na awu a yese mu renew no 1 billion ni yakire monkafra gold tofo ene mumu bi enwuma asai monkafra mate bibi fufuro bia ni ho a mubehunu agidie mu huni bibi fufuro bia ni ho a mubehunu agidie mu huni yenuanom abonofo monkafra mesewa enemo ne me papa nom after election mo ba out be kan say John Dramani Mahama ahamo all because of so mo be kan kire mo say MPP efri manhia na mamo nto aba ma omo eye no kre seat ya ne kura MPP nyina mo lusu ni wobono na me kan kire mo say ma menem no me papa nom mesewa nom bibi fufuro bia ni ho a mo behunu agidie mu huni John Dramani Mahama ontimi mmere asante akonwa seda John Mahama onsi hene wo sampa me ka no korene bibi fufuro bia ni ho a mubehunu agidie mu huni ti yankafra me se wa ne papa no me si kofia je ifuno kwanza ti na me ka ne sa yenu anu ma mo woboko ye be ka kire mo se ahemfu mienu ntimi ntina kuro ba akoso munya abotre na munya me mugidie ntu aba mame na me ba acha boso me yensa mesi hene woboko ene ye nananu mo da no mienu mitimi sore duba ko na me kra ne na me ho Uraba house no ura kitchen no opie no ofa ona moda awia no mienu sori no ndu monkafra bibi fufuro bia ni ho a mo behunu agidie mu huni maame no ne papa no ma mo woboko bibi fufuro bia ni ho a mo behunu that's NDC evil politics yomoye asa evil politics yomoye omampani kofo nhihye ya ode ba Ghana da bia meka senka MPP da so tena bembe pemo na ka kuro yi mu o konkan o ko sunyan so you did not kumase o ko Cape Coast o ko Sirema I don't think senka ubetua fe nhihye ya kofo de ba emofra na ko suku a na wo kura kese mu nyina pon a metro mass we are not expecting anything better na enkoda ifuru bi kwa ekofi these are part of what they are ene de NDC abai omo so bai o mu kura Mahama ena fasu a na kura sa policy ni mu nyina mbo butugu ye and I'm very sure that people have health insurance NPP by another phone because free maternal health care yes MPP san by another phone more time to go so just ibi fufuro bia ni ho a mo behunu Ghana fo mo me yanka no kra nkyere mo me kwaku ebo a me se ni yeye ohema awie ye na hema ya me mfa okra nsie nana ni yeye hunu na bontene Mustafa bekaye me se 70% suspect MPP for NDC chase 70% ni omo ya no because adanse ne boy ye kwhye bokofo no yantimi ani so yantimi nkoka boko ebiem ni ye koka kire abonofo ma omoto abati a MPP aban ene yantimi ni so yantimi enkodi sa atro ni bi because omo ye nipa enunti yenim asante yenuano nodness numbers yomonya na asante yen creating tokafoforo bepe obi ni na busuya akotna se aka ekobasi ya mummeka nkire oman ni se na adwene mu ha no NDC party that's their evil politics yomuye ni kurom ha asa Ghana for bibia ni ho amubenya mumma omu 200 years 500 years even a matuma kura munya bi ntwamasene asa
asumdwe da nipa ni nipa ntem yentitim ense no enye no ntokwa politics ya NDC ni mu ya no policy omode ma oman na no asa bibia ni ho asabi ase edun katie na mhoi odwene de afa Ghana ho na mofra mabu na wo fie nya adwuma policy papa bia ni ho a omoye na monya so mfa so agide mu huni wo na wo be ko school anu wakrawo ebi kura taku sempoa onyama no akura ne didim prensa enemu hunu biem yes ye NDC be ka kire mu ni nyina ye nada omo nwene sabi papa ma omen omo nwene papa ma omen sadi ebinu mo ba opon bibia no omo dwene sabi temamufu ho omu ni bi sa ideas ni ho sa nimdie ni ho yantiti ni pantem ko kanchira bokofo ba omia na e provide man prusifo tuo kumuo monto abamayen ye ba ye besi hene ba omia o provide nkrofo tuo no ye hu numbers of people ewuye na wono a obesi hene no ye hu nipa ewuye asa ye bia ni ho biem etro ne nada si ye kasa binsem hu na to nipa tirim obekoso no sa bia ne ye kokasa nsem hu ni nyina ye ba bia ho kire wo omo ba so omu ntimi mu ankuta nkrofo no ye be konfante ya kodaada omo ye firi ha Monte ba omia vice na po wakoka say o say yakufo ado aye adwuma chen kwa me nkonoma ye awurade adwuma nkunu ye mfantifo mu metie ye mfantifo mu wo hen asa ya damfantifo tirim o mawie oba aban mu abibia ni ho be yama NDC debi enkaja bibi fufuro bia ni ho amobehu no ya ma me no mfantifo bibi fufuro bia ni ho amobehu no ya ma me no asantefo abonofo kuapemfo achemfo enknaifo bibi fufuro bia ni ho amobehu no modokono na aba asai abedru 50 pesos modokono no abasai mimi anom nknaifo dokono ni sese yesai ya 5 cedi sese ya abasai ya comment section ho mo amwo nknan mesra mo ntwere nto na mehwe dokono no bo ene nche na mo no baabi akoduru bibi fufuro bia ni ho amobehu no base ye na mo metua ti mun kama kuma ntomo yem na mo de mo pa mo nsa mo 200 years nka ho ni yemu komu ya na mo bekom tribal politics eno no mu ni mu ye yenko hwehwe aman bi achi encreating tokwa yensu soja ye wia yenka nkire omo se sa party no efri manhia asante na ehuna mane ewo MDC party nsem asante ya rewosem nemom no se yetufu no wenti a okwanti ade sa kasa no penyifo kasa bi a omukaye teachers for ne nurse for ene maamefo enne omomba school placement nti adane buachi bidin a awewo aba no ye ka cho no wenti na se ye ka na wenti a na etufu no wenti a okwanti ade we knew say all of these things ebetimi esi eno tane yetumofo samoyeren monto abapa na nso mo se yezu eyeza nti de beka bia na montie and that's the reason why we are where we are today. But I'm very sure that this government is not going to do anything about it because we know it's an omotie. Let me take you back to a year 2013 to 2016. Some men now trade in Fimiansa, nature of Cabosumi. We hear Juma in Fimiansa, nature of Cabosumi, and there is sanity. Nothing has changed, it is still the same. It is the same John Dramani Mahama, and then a call for them Bubua buying some brand. Oman or Sandy or Mayade, Abba. So you did not listen, you went ahead and voted for them, and today you are facing the consequences of your votes. Yes, about to be an autonomous. As one in Sanso, and as soon as one, and there will be a day. So we are not expecting anything better from these people because we know that these are part of what they are capable of doing. And then I'm not going to say I took petrol much now, I to petrol. All these things are part of what we've been telling you guys, and I'm very sure that people have started regretting. But the thing is, you don't have to be regret so early because in Drew baby, yes, in Drew baby, we still have more time to go. So just relax. As the movie, I started no, ebeko nemo no, enko ye ma, ebeko ya mebum. How you Ghana and 7 TV? Edi am just your promise. And then ma make someone because and then no, bechitem mu big to na ma bechere mu. And to make sure yourself be like na share with na ma unu don say Ghana ha na ye wono. Say 2 for na wenti ya Mahama baba bechere onyansa. Mahama
for so natural munyans next time on go to aba on beto aba pa for now